Ngiyathanda ukubingelela kubabukeli noma kubalandeli be-white media lo khulumayo uDumisile wakaManana weqembu leMthente owumama Mthalane lena ke inyokane ehlazana mabona bulawa into ngeke uyithinta kayifaka inibadade makwayithinta ukubona ngoba nosawulebheke eDamaseko isihlahla somnyezane masikuzele into esikuzele yaqeda igibeli inyoni emaphika amhlophe ithayi phezulu zonke intombi ezingamaskandi zayivuma induku zathi yanqamuka imbadada ke bathandi be-white media Imithente namhlanje ngithanda ukubonga kakhulu kuXolani wakaMcineka ngethuba asixoshise lona siyimthente ngiyayiqhenya ngomcineka ukuthi yilokwathi inhlo isho ubaba saphila umnikazi waleli qembu anathi namanje usasenathi ngithanda ukubonga kubalandeli bonke bomculo kaMaskandi ukuthi basilandele futhi nokusinika leli thuba lokuthi babe nami noma sengisele ngedwa ngakhona ukuyina indondo eziningi ngithi ke bafowethu bathanda bakaMaskandi ngicela niqhubeke nokusilandela iCD elikhona njengamanje lithi asekhona malade elikhona ngoba nje kuzoqala uAugust ngena estudio angazi ukuthi kusho isihloko ngisazosigodla bafowethu Imithente siyanithanda sithanda nje ukuyibongela kakhulu naku-white media ngokusilandela la sikhona ukuthi ibe nathi siyabonga kakhulu siyanithanda.